Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile laphana ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizole kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ukuze ngingaphuzi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke omunye-ke umlisa-ke laphana-ke ehlaziya-ke ezepolitiki laphana-ke M_K, A_N_C, I_F_P_D_A-ke namanye-ke amaqembu ehlaziya-ke veza nokukhulu-ke laphana into-ke enkulu engafuni ukuthi mina-ke uyizwe ngami into enze nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngenza usecebo laphana masizwile le video lena ungene ama-comment section-ke ufoshe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani. Basicinza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Iqiniso lithi sisenjeni, we are in trouble as young people of South Africa. Sifakwe khona ama leaders ethu ne ignorance yethu, because sometimes kumele wenze lento abathi i self introspection. Ignorance yethu kanjani? Because siyazi ukuthi i strategy esisetshenziswa sitha ukuthi disorganize abasihlukanise, but still siya entertainer i-division, siya-entertainer lento yokufocus kakhulu entweni ezisihlukanisayo kunokuthi sifocus entweni ezisihlanganisayo. And now sizithola sikule situation esikuyona njenge-country noma njengabantu abasha. Now that we are here, senzani as young people? I think i-situation esikuyona i-pose a question yokuthi how committed are we to a struggle somuntu omnyama, not to our respective political parties. It's not the time. Akusona isikhathi sama emotions, akusona isikhathi sokuzikhomitha kakhulu kuyiqembu, but isikhathi sokuzikhomitha kakhulu kwi-struggle noma kumzabalazo wempumelelo yengane yomuntu omnyama. Now senzani? Isiqala uku-organize. Siyakwazi uku-organize as young people, as a collective, for the best interest of abantu, for the best interest of our country, for the best interest of ikusasa lethu as iy'ngane zabantu abamnyama zase South Africa. Uma ukuthi siya understand ukuthi isimo sisibeka kuphi njengamanje njengabantu abasha, yabo, asikho isidingo sokujabula nokuchomelana nokuphoxeka nokuxabana nokuthukana. Sihlangana kanjani? Bahlezi-ke besikhuza ukuthi ningabi violent, and asizuba violent. Mhlawumbe i-violence is last resort, yabo, but ngifuna ungijoyine kwi-conversation ye-way forward. Namhlanje sizoba ne-live ngo-9 or latest to 10 until late, la sidiscussa khona i-way forward as abantu abasha, regardless of whether uyi-ANC noma uyi-MK noma uyi-UDM noma uyiliphi iqembu, u-active noma ukho active kwipolitiki, but as abantu abasha sixoxe sibone siphuma naliphi ikhambi. Isikhathi siyaphoqa, asizuba violent, but we understand ukuthi violence is necessary sometimes to get things done. But at this point in time, mhlawumbe akusona isikhathi yet, yabo. So now sikulento sikuyona, asibone ukuthi siphuma kanjani, because ekugcineni amandla sebantwini, amandla kuthini okwazi bopha kuyozikhulula ithina esizozixaxa kulento ama leaders ethu ne ignorance yethu esifake yona. We are in shit, we are in deep trouble. So now kubiza ukuthi sihlanganeni as abantu abasha, sixoxe sibone ukuthi ithini way forward. Uma ngasitholanga isikhathi namhlanje, but I hope ngizosithola from 9 kuya ku-10, sakhe isigungu sabo bonke abafowethu, because iy'nkinga zethu ziyafana, kunandaba ukuthi uhlala lapha. Sifuna ukwakha isigungu sokuzi-organize, and then mase siya decide ukuthi amandla wethu siwasaphi njengabantu abasha. Iliphi ithuluzi esilibonayo eli-necessary noma eli-suitable njengamanje esingalisebenzisa ukuze siphinde sibuye, because njengamanje asikho endleleni, siyandlandlatha siya ehlathini. Asihlanganeni. Uma ngingakhona namhlanje,
kuzoba ikusasa showcase ngimgcibelo ntambama. But ke I hope ukuthi ngizosithola isikhathi namhlanje usuku alikakakhombi ukuthi kukhona inkinga ezoba khona. Peace and pen bantwini.